umoya othi iveze lento ukuthi izokonakala mase sekundani bese kuba khona lo moya omubi omnyama othi ungayivezi lento ngoba lo moya omubi omnyama usuke ukhanda ukuthi wena ungazethembi ukuthi ungubani umuntu nomuntu emhlabeni usuke kumeza lwazalwa wafumbatha usuke efumbethe ubukhulu bakhe namandla akhe kukwahlukana ke kwezinto neziphuzo abantu abasuke benikeza zona ngayifani amaphupho mabi kunamaphupho awukufa kunamaphupho okuphila kunento ngayiphupha uthothi isho kunye kodwa ngoba uyiphuphe uvele usemcabangeni yayo kanti uthothi akusiyona kanti into ezokulimaza amaphupho awefani ungakholela emaphupheni kodwa futhi ungaphili ngamaphupho ngoba lokulahlekisa ngelinye ilanga